ini suasana di BKT guys. Ada S5B channel guys. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Oke guys. Jam dan S5B channel. Menurut Bapak Sap, pendapatnya gimana nih di BKT nih? Di Juragan Nyawel. Juragan Nyawel ya? Di sini banyak guys. Oh, Raja Sawer guys. Oh, duitnya banyak guys. Ya, buat udah apapun kurang-kurang. Mantap, mantap, mantap. Artis nih, artis. Gimana pendapatnya? Lawan bintang Satrika. Bintang Asa. Gua pusing. Banyak nih barongan. Bagaimana dapat duitnya sarai satu-satu? Gimana nih, ntar mau silat lagi apa gimana nih? Aneh nggak mau silat, aneh bingung. Oh, Tikriknya ketawain terus. Bilang mau di subscribe nggak nih? Subscribe nggak nih bintang Satrika nih? Penting kita Sartika oke aja. Jangan sampai putus asa sama temen yang namanya ribut. Oke, siap.